wakwaba enfaumbra Ghana nsem TVGH so wofreme adwoa searching akrana wa kugu obi adwuma wonhwe okay so the daily gist and odia bay or Semahama sacks 18 generals from military ti say 15 say mu 18 kra to monfoni no odia bay kama ti you know na ato no I was against e-levy adwasafo and I ono so waka nti anopay oba baby son ni ti ana oye against e-levy no na odi mu chi maba na e say Pablo so ne Basintale basi ade amoyi ko the road asebe ko eno de say ade ana ebesi Basintale ni Pablo die minim de oye Pablo minister youth na what the youth employment agency so ma Basintale ndi ase o mienu no ahwe mbako a ko sise mu fie na no beso se beso ba ko as if say Pablo the ministerial appointment e ma no kra na bia ye de apodwe no ene akofa we betena ho no betete no keke because we mu a Basintale our support beef just say be mo du bi di na chi ene o de kwotete Pablo ho no na nka minister kansema how dare you say wo see we ka say won tiase na so won fa de ono kan nya adwuma but because say wo tumi bi no e back ninti no wo tumi e kasa trip minister answer de osipe openu bia but o mu say youth employment ministry ho no nya NDC dia na youth employment agency ho no nya NDC dia Ghana dia ya say asunu mienu nso ko a esere no na ho kire no ndi mo kwotana nam kodi sa ansem hunu no a na Ghana mebunu no ene Ghana fo na me ye ho akire yen enti o mo hwe sa de no mo enhwe no mo nsisi wo eye ntokwa start yache start bra bruja jamfi bruja jamfi na sabi jamfi support no onko Pablo okoje support free president Mahama then John Mahama okoje free hall ma na wo de abre friend say bruja jamfi say onko tu Pablo operado na operado so no wonye ahabaya abrewadwo deni edin pa enti omo edisa youth election kwota so ade ano odin omo wie na Pablo ewini na entokwa esiye eba traditional media mo radio and television no dia kodwa bo obi achi ne kunwa no after that no most after that na agasa no exchange of words yeah Pablo catch almost no multiple no we shall 10 times we be 10 times ya no na akomu one na sababu do say Pablo cross nyame adom on contest NDC national youth organizer DPM ento mu grumi Basintale so mra me contest but Basintale wo minister ene Pablo enti se obo mo machi wachi na obo first say obo mo dey ate wani ton dia ene esewara ba ye de yan say yes okay say yeah appointed Pablo no agency say share Pablo ase no e be scholarship secretary e be youth employment agency e be NEIP and all that obi gina ho kan say Pablo no be kon ba so be ye adwuma it intentionally and o mo appointed ne adversaries and they call those agencies no and to hwa abon say Basintale oni Pablo no omo enam bedifako na esanki ja Pablo no no a ida say obe recommend nipa na ya ma omo sa appointment no anase bi ebe consult ni so e di CCC call no omo anyen because ya sheda say yem pese obe subsidy and all the agencies say na sinyina no I think baby a o have more popular pa na ye why yi ho because how e fa part mebun ne yi adwuma ani mebun adwuma da bia na se bibi koso no ne yi ti should e mo de Basintale ko to say onko distracting Pablo keke se na be ya ontimi nya adwuma me de Ghana mrantel Ghana mebun ma adwuna ho omo pa mo to kwa no mo ana he ka no bo make sure say mebun no ho to mo tima ya ma Ghana fo mebun no na de se asunu mienu nya to kwa se kwa mu tin sai se asimasi anti enu anu no anti ho asema aba enu ti ekwafu atadi nkofo ka ho asema anu pe me ba me catch ma David ni dia banzi me catch mo se anu pe me mu obia so bo ye fit anu pe ye nti obia me no jacket obi famrew me hu nti na ma hwo anu ma kan sen
mintie mate aha and the madam John Mahama ye we hiam anas ne ono kan Japan asem ya and the baby ebusebisa yeah na the report wa yenya ne say Orabo kene Japan ne anas the court case bit ehye so e wo US kwa akro mko no US de me yes say on the 17th of May 2022 for life anya yina green Ghana some dey yi dinsa renaming of policies and renaming of policies and renaming of programs and MPP no or the green Ghana by say obeduanua na kona kohwe ateni a NDC for DMPP for onuadua no say omudi sesika ene NDC by wa won foforo yes say akwa bia o say o wensa ena obishia na okura bi e bottle a ode anu nsuom ena o say na adan no so mo kwa sori na anu na sofo say opeso ye abode fofora this o sachira wi a yebo wasu e de unu nsuom yi opie na wa ya abode foforo abenya kopon ti say so no zuma musamra hada kame microphone aya abode foforo dia the bia no so no ode anu nsuom ayi apie no so abode foforo say be na baba e fanta ka bo bia no the bia no aya abode foforo ai nti no bi na NDC 4 ye no na akufo ado wo ho no na owade bia ofren you start ASM mebunu ebe ma mebunu adwuma yere hye maami kosi ankinsa ogusu office ana woko ogusu office minim no okay enti owie NDC buy muso atundin foforo adwumawura NPP buy and abugina pono ne ade mu the green Ghana e buy and NDC buy say say Tree for Life reforestation initiative Tree for Life reforestation initiative yo yati asante patch of a guide na yento aso ora Audu Mahama anopay good morning to you ye chiapa nti asante for guide bra na yemfa daily guide ento aso Reverend George Lavi say hey Deuru bottle ni you born again I see born again Reverend George Lavi mi hunu nansing no I think say a year na ye Thursday no okay mi refer be kwa me hunu kwa na me pentiment man nyina no one mrantie bi na one mrantie bi gina ka ho okay enti godon Ghana box site no what's story near there ayi mati pebu na start ye wo se Ghana box site company limited no omo yi omo value few years ago